Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Da malo vidite šta smo tu ja i Jankic napravili, znači malo smo prcali ekipu cijeli game. Evo ja tu uzimam kutice dole, on tu gore šamara ove kutije sa ekipom, sve im uzima stakove, ubija ih tu, vidite. Ja idem tu ovo, di si ti pošao, nesto je za trenoka. Već imamo 9 stakova, znači idemo ubiti ovog robota. Znači cijeli game samo uzimamo te stakove i percamo ekipu, silujemo ih doslovno, oni se tu svi šoraju negdje, boga pite šta rade. Evo ga, mi tu uletavamo, sad imamo 12, idemo. Znači doslovno se možemo zaletiti na njih i sve ih one-shotat, ali nam se ne da. Mi bi rađe tu sebi skupljali ove stakove kao što vidite. Samo to uzimamo cijelo vrijeme, evo sad imamo već 15. Idem ja tu malo dole ovo očistit, da vidim šta ima. Opa, bacio me preko, spasio se, gad. Di je ovaj Jankec, on gore tu šamara ovog. Gledajte ovo. Znači ja sam se njega kao uplašio, bježim ja. Idemo mi sebi po još stakova. Idemo. Evo ga, 19 već. Gorimo. Opa, 20. 21. 22. Ajmo još. A vidite, on ima ulti isto, može se zaletiti na sve njih i ubiti doslovno sam. Ali nema veze. 24, idemo. Ko se tu krije, ova dvojica? Samo su oni ostali. I ovi dole, 25 stakova. Gle ovog tu, gotov si, frende. Ne, bacio me iza, ali sam se osvetio. Evo ga, 28 stakova. Idemo dalje, još, gladni smo stakova. 31, gle ovo, ima ulti Jankec. Sad tu malo kao bježimo od njih, jer ih se bojimo da se ponadaju da će pobijediti, da će nas ubiti, vidite. Malo bježimo. To je taj 31 stak, ali dosta nam je. Evo, 33 stakova, znači naći smo. Ništa, hvala na gledanju i vidimo se, pozdrav.